Krumzer SKTV Mirpun Putram Nokcheri Raz NONGTHOMBAM SKTV no Namit Kudingi Sanok Chabak Khanan and Nubi Tharam the Manipur files the Mayamutram Nokcheri. How Kiba August Kitang Taraga Tretagi Hauraga Lali August Kitang Kontramatu Pawasi Manipuri Oina House listing Yunkok Thibagi House listing Operation HLO and Hariba HLO gi Pardasigi Ahan Basaruk Habadi portal website ki Kuthang da Isana. Masagi enumerator amadi supervisor mayam singa sina aigi yumda isa isa yumda laktinga di yung kokthi ba hudinga di isana hana digitally website asira changaga tawjaba yaba yung kokthi jaba yaba dum nakhul gi process hai bata hai ba process se tang tara tresu ngarang tara nipan su ngasi taraga mapan su magi server se connect over disconnect over ngamdra lei server down server le hetara aduna manipur da hai riba self enumeration ki isana isabu yung kokthi jaba gi hai batare masi yahandana Thami have a tare. Yamana Thami Maramsi state Lengaki, Natraga Husik state Sita Leriba, we NRC Hanatobu, census among the NRC Hanatobi have young can but demand Changjali Bamasina Marum Weraga, high river servers intentionally centerna, Natraga high river service Senari Bakanguna Yahandriva, Kanoda, Atopa state singi. Indiagi in a river state Kungama, Kunganipan, Amadi Union territory. Nipan punna contractor asigi manungda loinama ki self enumeration se loikre Manipur is the only state self enumeration how dana lairi bise abatare adun oitar gati atai mayam sige loina loikhraga ko ye house listing door to door service si ongoing oina state hungum lairi aduga Manipur gi di self enumeration bu tawbu yana le aduna self enumeration phauba tawbu ya handriba asigi magi reason se kari ogidur bino aduga self enumeration tawbu ya handebisna maram oiraga Manipur gi demand se khara makai center na masi tabi hena logo to ribra legang na tabi hena logo to ribra masi good news when su yengbe abra also bad news when yengbe abra kana until and unless high riba census ke process se Manipur gi oina di matam khara cancel tawre matam khara masi defer tawre ye thare hai bagi wapam se lak tri phau budi so maina server down thamba sina Manipur miam gi jarang na basi kon bangam do mandi hai bagi Tuan tuan ba aspek sing ngasih matang sida khana ne nogam tang ngasih SKTV ki studio lengsin do libre basi ahan tada IPSA gi working president KHURAIJAM ATHOUBA ATHOUBA tam nokchari also joining us Imphal review of arts and politics ki editor Oja PRADIP PHANJOUBAM Oja PRADIP basu tam nokchari amadi khoi social activist Oja ASHANG KASAR sumiku khara gi manungda yobiralaga ne du ahan baside Oja PRADIP bagi damak lakchagi Oja PRADIP Haubun mitagi ngasib haubasita self enumeration ki process to we handana thami habitare masi ki region se Manipur da leriba demand se na mar morga center na intentionally server se down thambane ni yengadu ribra ro matung darak bada even census pau ma matang khara defer to we pm lakpa ya na lebi bra kama yengbi be si koi haida and when anticipation haida da se na koi he uro pon na tamina du si possible or no mal ta se na koi som ka charang ne visita as it hendo one the koi IDP memories ko mai to mai the when I refer to no high post things to blare when he had mayum later about to I give a post am yawnare simiam see yengorkan the sukitan delay we post it later to recommend the wise da says the pra soigero aduga sai enumeration se yaro do posi tapsan ubusida khoi kitang delay to or when haina khanbasina yam chungdo male ta se ana tragedi khoi gi server down obe si hajik matam sida kuina ya heta only chang to se head thena ponte tasina traffic yam amagadi tawrinya hargadi traffic yamagadi ati ati stage ge to thru no khoi thoi hai sina de khoi tasina traffic poti oram ni thazad re aduga adumba hagi reason am yauna khoi se somda le charang ne bisida khoi ati de yam kana atabi da khoi IDP myam si comment to ge have possibility thadina aso poram oram no male aduga sai enumeration su bi tawraga bu khoi gi high cancer da akoina khangba hawdi yam lei khara akhoi khunji tawai ta khun lei hai jalaga ta da lei da mai lei biam lei tasena akhoi se chapika rong som da specially thija lukan da yam kana contribution da nam dar ba thamgre khun da village lei kain akhoi da akhoi incentive structuring da village lei ha kan sa mai fund mem la ko khot lei duna I am a later bar con lady Harga Labor, Lagon later, but soon push up to a later by Haitare. Assume we am Japjan Kondoga, a same word population, you know, I can do with them dinner to meet us in a way for an account of conduct what was understood later. I don't know the same Kunmasing High Cancer, Kunmasing Lady Gakais, when I consider a way Pocanoda, okay, Chuchampur, Kopum,
protect forest manu thoki ba irang ke sonjang lokho da thoki irang le na asi sida hana moi gi hamba 966 da moi na sigi forest declare to gan sida kun thra ni pan da ne le mi bo kun ha ban do le re na le khra do ga hajik le sino 191 kun le ai forest department gi record gi gan sida 191 kun le tama heng le na heng ga sida hai gan so ta sina kun le da bo sia kun dil le le ga seasonally hai ji khoi gi tham ga le ba mi matam khar le ram ba ga puang hang ba aduga ta sena na sun le da kun ada le ga na mi amani ga le ga kun le hai jan ba amai to siam yaw re ba sum ya masing chap chang khang do kan sira kamai do na akhui ke administration ai si mi masing khang da administration to ya mon de mi masing chap khang do ba si diam tina jumo brain kal ai hai se khoi hai foreigner por yaw do bi da so khoi manung yo na su ta sena khoi population ji yam kana khoi gi mahum khang da ba ado chap chana khoi enumeration plan to do ba gi khoi gi yam na make sense do po siam yaw ba sin khoi na ongtang di phadana khang do ba si di yam na maru brain kal ado khoi na serisida khoi gi nasi khajgi gana se khoi gi yeng basida halak delay to risidi khoi gi gana se bisna khoi gi som charang ne bisida khoi gi IDP especially IDP lisingum phumu ki posit mayam si mahom khangna lei kan se kamai to yum sing thi basi self enumeration to doina hai basida si protection reasonable bonina arum khare delay to busia sinasu maram ogine si mayam na chingnari si chumudra khale chum okay mayam na chingnari si obi aduga maruina IDP sing hari ba IDP sing asina masa masa gi mayum da hanjindrim phawbudi census ki process se toba maram chade na lepo oitar gadi madu Manipur gi miyam na madu khaktana that is not the only reason Manipur gi miyam hari si illegal immigration yam chauba problem ama Manipur ta lay adon illegal immigrant mayam sing asi detect tawdri phawbudi masida census to begin okay no the census ki matung tarak pada lagtu si delimitation ni hai riba mayam singa sina lamda masigi asing bai koi native people sing yalong mi sing hai ga hai riba mayam singa sida yam chauna magi fundamental rights human rights mayam ma mangjar kani political rights mayam ma kani habagi wafam sing aduna hai riba process NRC natraga identification and deportation of illegal immigrants hai riba process hana chathap you have you wafam duni adabu haujo phogi na tim miyam no jang chali bo khongjang miyam gi akan ba demand hari ba demand se khara makai laingak na state na tabi ba na traga center na tabi bane hai ga dori pra census ki self enumeration gi phase 1 ki part ama ori ba koi self enumeration ki process se no mi humni sure hoji phobla to bu ya handana thamyu si atho ba kamai yeng bi be hari development ma'am si yeng ei kam tang puthok jagi ko ngasi si khoi gi Council of Teachers Association Kota na moi press release ama thui yes moi na hire si hoji khoi gi enumerator mayam gi moi na training to bu do sigi pot sina maram moiraga miyam gi protest siga maram moira kanda moi na training chat pasida yes miyam na moi da ngak pa hire pasina ikai nusi yanarak pa masagi dignity mangak pa moi si khoi gi lebak ki interest ka kanoga gi marakta moi si khoi gi confuse alak pagi situation ama leibisina moi si lenga ka nakai singna kano ma tawdri phoba khoi gi assignment sim am sidegi redip to biro na moi application lai yes sumai tawdana khoi gi enumeration gi exercise si madu madi ai madu verify to bungam de lilongi sumda moi handak SGO lilong na tawroi na ma thok pase training cancel to re na thok pase yes masi jai verify to buding ande ba chuma masu ya na khale ada SGO ma khakti na thok da state government gi decision yaudana ma na thok ngam bra si ju khangde ko aduna state ki oina masi gi matang sida chap decision ma low da base ngarang makta da khoi gi government gi spokesperson na di NRC tawdring da census to busi khoi so pa man nate khoi miyam na pami simuk pami na haire ba adu ta ga di NRC gi preparation di kem du tawdri except assembly da unanimous decision lo ba reaffirm to ba 24 da to ki ba adu matung da moina masi tawna na bagi khoi so apam ba le ha na phongdo ko chinatana administratively technically thabam bai khatre ba ado NRC hana tawdranga di census tawroi habisi moju haire ngarang spokesperson haire ba adu ta ga di why don't Manipur government issue a statement that matam kharagi na koi census ki preparation se masi koi defer tawraga until and unless NRC ki decision lo du de koi tawroi natragana tawdana bo hona jarage na center da cheme ibni kangde something has to be done adu sungtaw tawdana koi gi kai hai tare unofficially
de facto deferment of census akoi de facto yam tawe akoi lamse che da disum chumala thamba aduga field na am ta tawda ona tenena tawba natra buffer zone leite adum haiba natra hangru haiba aduga actually leitabra haiga di leiba ma hek malalakpa leidana admaina akoi si de facto extension of so many akoi government gi administrative economy am se tawbu se admaina tawbu duna handak census ki sida su moi decision log de clear cut decision log de ba taseng no jim laiba miyam gi haigalai ba sigi ihou sigi momentum si yenga ba government gi moi masana ngangthore wa si yeng taraga di officially census si defer tawna na ban daga han ba phase ki enumerator miyam training tawbugi then self enumeration ki kari process ya masi defer matang khar tawrani na hairaga armai tawna koi se server down su tawjarabani na hairaga thoga di maram du sahale that could reflect some sign of sincerity government ki side gi miyam ki concern si reflect tawba kitang ugane ba adu se su udaba ano hoji moina delhi da chatkani na ngasi chatpa hore na hairi se kari tawdo no se koi su bhab tarak tre kaino somna kanda hairam baga somda census ki process na sum dc complex to pusha laga training sum chatha ba leidana army na protest laga so the police na ye force na ga mu leidana tawba admaina tawraga somna kanda spokesperson na di already ena si tawdana census tawba se koi su apam na te koi tawro na hairo ado census ki preparation sum tawsale ado somna kanda na mu preparation tawri du ga chana na mu som the server da self enumeration tawda ba khoga do me am du da na server down tawsan thame so sigi design of governance di miyam na thajaba mang na bi maram do sida ohelle ba ana adugi potu ai di kidang madu streamline tok thokpa haigadra kidang chin ga kut ka su mana han ba aduga miyam na hairu pochi aran bam te yawu na te masi enough akogi justification laire sai taw pradin habi man idp singi concerns me am ko yeng dabi aroi 60-70 thousands election to what the if one vote counts if one single vote counts remote area da ga por vote hada bagi value election commission na promotion to na mi ma ki value the kilometer du putho vote hada le ka na to helicopter pura thada le ka to raga di na citizenship genuine citizen namagi magi head count to bagi value si kam dum na logo da ke manipur da now you are having a uncertain fate of 70,000 people natra moi gi khangdri ne moi se count to bu da kamai to du no gyan ta dri ba aduna adugi por mayam sin maram waraga he census ki fair database ama sem du sunga moi du ne adugi unfair oi ba database ama mu han since 1990s tagi unfair oiba anomalies me am yaw sum lakpa census ki data me am sin yumpham moraga leiba ki to bude ji kanghong chai dei natro 1991 dagi na 2001 da laiba anomalies thado ki population si 59,000 dagi 1,26,000 ko jump to one decade sahi tarada 1991 da 59,000 mu leiba aduga 2001 gi count to kan na lakh abo keno heler mi then 2003 the recognition period to 2011 ki census ta karai de no out of nowhere 28,000 ki any kuki tribe ki census population banglang thole karai de thole no kana ga garam source no my origin karai no kaim yaw de number chalau thole natra adu number 2 ki board ka me yaw chale so what is going on haiba question um la eba and ekoi de la eba potse it's not just demographic imbalance now hojikti demographic aggression all abane aggression hari di kaino da sigi imbalance mayam sina imbalancing sigi category manung da chanba mina political power paisale armed military power paisale territory occupy toksale control toksale ekoi strategic ekoi lifeline sing determine tokale moina natra so these are all the outcome from that demographic ekoi anomalies and uncertainties adu that is sigi pochi phajana rectify toroga basam sem se maru oya adu ki database to sem na bagi pochi manipur government na su sincerely to godabne ba adu sigi pochi sincerity ba u udaba mami ta da base machine ba la ti di hoji government na high se public ki port me am sina upay le tadana if masi crisis management noina tawri ra haba wang bu lai mam di kana moi no ji delhi chat ka doi se delhi chat ka doi ki objective se actually kari no se ko bhab ta de kai no hai kanda 2022 the assembly resolutions has already been unanimously adopted 24 da it has been reaffirmed amuka in session han gre adu ta gadi once that resolution has been passed assembly na law by unanimous resolution that becomes the law of the land adu de hen ba to ba resolution kanan law duri warep sa adu gi warep to law bani na adu ga chana ba preparation administrative arrangement me am do preparation me am do energy to rona na bagi
Assam ki tawri maina white paper puthor kadawni white paper to the justification pi kadawni hari basi ki khoi census data da live anomalies mayam demographic ki magi imbalance ki live factor mayam village explosions thola ibe mayam forest area da encroachment live see factors mayam unchecked migration of population over the past 70 years see ki data mayam sip haptana Assam ki white papers on foreigners issues hai basi in toto khoi ki Manipur ki leriba concerned department ki official sing na fresh hoina semba haitra sune Assam ki sidagi copy to bio in toto only sido kade se data ga magi circumstance su ka dane ba Assam ki na 71 ki East Pakistan war ki mass exodus to adu ki impact ai koi ki na somda 61 67 ki koi ki military coup to gi bodo Myanmar ki adu dagi subsequently 88 tung to ba ma 2021 tung to ba adu me am du dagi aduga open border policy du na maram oiraga unchecked migration to gi me am to si me am sine pattern jam ane ba only magi keno khena be one context khena be one ba almai to kana mina content to the chapter wise lo ena demographic profile pire then why kai gi energy me thau tare no pire justification pire it's a wonderful white paper adu yengaga aikoi gi su white paper ma putho pasina first step oiga dong ne if Manipur government is sincere to conduct NRC okay adu gi white paper se yauraga di adu potuna Delhi da chalaga MLA me amna chapo oira amana chapo oiro government na thabo oiro adu thagi matamda that will define why we need NRC adu da moina counter argument toroga kakpunga magari NRC to du su ya ka o maram cham ka o kakpunga moido ga di NRC to godong ne ba right adu gi basis to adu gi foundation do ko shem dri ba Assam gi to is adu mang ne ba okay adu potu 2012 ta seme natra white paper to seme justification no pire adu ga 13 da decision lore adu ga hita hobu ne supreme court intervention jawe kamai ni yore hujiki argument du ne right India government tongning da bodo adu gi argument du supreme court chalai akoi ju supreme court chat na bagi preparation torong matam da government white paper to seme ga di that becomes our koi gi strength oi doine ba heng court argument da logically tongna matam valid document amoina aduna justification pi doine ba adu supreme court ka pangam da ga di Manipur ge na si to diaro har ka doine ba adu gi potu state government preparation to de adu su dong to dana akoi na chalaga hayo do si just request proposal are idi moina tongning bagi intent phongdu ai halaga intent du pura halak toine because groundwork ta adugi preparation dam ta tawde ba an masi tawdana tawbasina maram oiraga miyam da su chamana thole khut ka chinga mana da su malalle leidana aduna sigi poche leibani na hojik koi gi self enumeration ki process ida su miyam da confusion chale enumerator miyam training chalaga miyam na pressure la amule lekai na ji club na ma kai gi ma su jawi ma chapra no yumim da chaga thiba gole adu main tongna ramni na mi su insecure oirena adu di ma koi gi kai hai tare traitor tar ka dore ma leba ki mek leibani unatore me magi just magi di of the duty bound ne haijaba but suna kan the traitor on dore ba almai da mi gi mana leitaba government employee miyam ozan kai ga oja miyam do traitor on thong na bagi situation am la ka dore ba aduna ne ma sai kota na mochi thoksa re ise mogi insecurities and moi ni kai nu shi yana ba leidana akoi jungai re discussion la lambi do ai thok ko nungai te ba kai no da mi nu mi chupam lepo lambi do ban tori ni support to ni ko si da tok jai ne thwe ara koi na madu hangdok pi akoi discussion chok ga ba se akoi da bo nungai te but si di part of the movement du gi de da ko miyam da advocacy to ba awareness pi ba teng pang kan bagi lakoi wani ba to ba thabak ta chat pa de ko nungai tri ne ba ar mai dong na government employee si da su nungai ta ba pon ma pauli se si miyam si government na resolve tong na ba yam sensitive na deal to bi ga da ne madu tawdabasina miyam da government si scam sincere oi no oi dino habagi doubt amadi dum leiba oina ui na mai thamjage okay government ki sincerity zakrai phongno ko gi delegation amma Delhi da ngasi dagi chat pa horgani aduga Delhi ki central leader sing jira masi pursue torgani habasi masi ngasi di numit kharni mamang da so hana gi chief minister N Biren Singh ne chaluraga union home minister mishaga wari sanare खुदिमक मियाम न खोंजंग चंगजलिबा मियाम न तालिबा डिमांड NRC की मरम सेंसस की मतंग दलोय न थममे IDP सिंग मतंग दलोय थममे हाबगी वाफम सिंग अदु मदु मुन ताबी रे अदुगा याम थुना पॉजिटिवली गरम ऑर्गन है तो पॉजिटिव गा होदु से तांग तरा त्रित की सेल्फ एनुमरेशन अमदे हाउस लिस्टिंग अनि से सेम फेज अम की फेज 1 की कोई फेज अनि लेदने फेज 1 द हाउस लिस्टिंग फेज 2 द कोई मी पीपल एनुमरेशन है बता रहे सी प्रोसेस अनि है तारे दुना फेज 1 सी की सु पार्ट अनि सुदु ने सेल्फ enumeration and house listing yumda laga enumerator singna laga yumkok thiba adu yumkok thid ngai mama se da ina hana thidoga aingonda self enumeration gi ID ma online degi generator adu gi ID do ina live mi sing do pi gharani aduna hairi imung dugi di
makhatana house listings do koi enumerator sing na to da su yare adugi process tu ni aduna manipur gi te tang tra te gi hogoda bani india pumba gi oina state kunganipan union territory nipan da pun kuntra tar ko sigi mangda kuntra ga manga gi self enumeration loi loi gre aduga house listing so ayamana loi loi ga house listing da huji ongoing one is there is Tamil Nadu ne West Bengal ne Assam ne hariba state home segi di huji si door to door yum dum na chalaga house listing si tauri aduga makoi gi self enumeration online da tawba se.census.gov.in da changaga isana self enumerate to bududi hariba Tamil Nadu su West Bengal su Assam su loi loi gre huji lemhor se Manipur ka Manipur ke se August ke tang tra te ge horga kunthama thube gudum ne si tang tra ga mapan numin humni phar pau busida server yada dan hari website se changbu yadri masina timing is karino miam gi yosina mar morga server se down chana laga lai ribra adu itar ga training mayam ama enumerator amadi supervisor singi training chathari chen karigino hojing ha ki mamang de fair zol de lak pa pau da mako yam phajana training chathari enumerator amadi supervisor gi adu itar ga self enumeration sit ya handrisna karigino double spec to ribra lenga ke se habagi yam chingna pa phawle aduga miko khar gi mamang do su koi kotana koi oja sing asida lan uhliba oja kharana training enumerator oin yaw ba sapa matam da mako de tati ta oin habi ba lekai de thi ba khopa horokpa masina mar moiraga mako yana ba ama proctor phawde lenga ka civil society organization jing yani bu proctor phawbudi hariba thabak sing asidagi makoi bu relief to biu haidna che thogle armai tawdra Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association ge maike de gisu koi makoi bu relief to biu habi wapam si natraga defer all related training and field duties for teachers until amicable consensus is reached with the agitating CSOs mayang yana ba proctor phawbudi hariba thabak thorom mayam sing asidagi makoi busu defer to biu makoi se yahon bigno habagi demand se higher secondary oja sing su hairi habatare aduna kota gi mathakta higher secondary oja singi yaning da ba haiga drama ko gi sumo ko de thengna ri khudong cha da bu phongdore aduna takpati so the server down to laga self enumeration ya draga su house to house enumerate tawgada ba supervisors amadi enumerator singi training se kana tawsalapun maram orga am chauna khudong cha da su mayu na hatar adu target the government is double speaking adi nakal namada tingjalaga namadana tang amada septem gi tang amada kunthra bhabuda hogodori ba house to house listing के प्रोग्राम से मसी की दमकता दी ट्रेनिंग हम कन जथरी है तारे अदु तारगा दी सेल्फ एनुमरेशन मुथलगा डाउन सर्वर चलम मसिना करी हनी यनो है बु वहां दुने आई ओजा सांग लासी ओजा सांग होजे एनपीओ के माइके देगी चांदेल नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन माइके देगी कोई यूएनसी ना कोई एनआरसी हाना तोगदा बनी डिलिमिटेशन मति सेंसस के ममांग दा है ऑफिस से लोई सपोर्ट तोरी है बतारे सपोर्ट तोरागा सु होजे तंपा के मफम दा ngasai enumerator amadi supervisor mayam training to buje to hon biganu na koi leiba ke mayok to leibra है बगी खोंजंग amsu dum yauri है तारे चिंगी मफम दरी मरु तौरी ब्रह्म दु तौ देपिदा मफम दरु सुयाम न पीसफुली ट्रेनिंग जे लो जाता लेतार गदी गवर्नमेंट इज डबल स्पीकिंग गवर्नमेंट ट्रेनिंग लो पिथोक तार दि सेप्टेम्बर दांग म दगी हाउस लिसन तौ गे हाइबनी हाबु चपचा तक चे कमाय थमी बे सर्वर डाउन चत तार गसु रा सोचे कि अखोय की प्रोटेस्ट से कंखत पदा अदुगा मसी की सिचुएशन से याम एस्केलेट ओइगदबगी फिफम जु लेबा अदुगी आइदे सर्वर डाउन से साइबर की काइनो से अदम अदुगी द मरम ओइरगा चहन बने हाइबसे अदम थमजगे मरम दि हंथोप मतम द यादरी मणिपुर की ओइना को अदु यादबदु ngasai song द प्रोटेस्ट यामना कंखलक पदगी मदुना मरम ओइरगा नफु द मदु ओपन तौरगा हांगलगा यारा चखरदि अखोगी सिचुएशन से तोंगान बो मोहम्मद लागनी हबो अजै चिंग दसु तुमिना लेब नते मयाम सपोर्ट तौरी अखोय कोइ चल तौरी दुबु ngasai चिंग तमगी डिफरेंस से तम दा तौरी बसे अखोय कांलुप अमा खकन तौबनी हैबसु लोबु यारोय मसिदि कैपिटल ने सिदि सिटी ने टाउन ने मसिद लेमिनारि बयाम थोलग तौरी ngang ले अखोय चली चिंग दना मदुगी खुदोंग चा दब खरा लेबा लम लापना लेनबा ख्रु अदु अदा अदुगा ngasai मीडिया सु कवरेज तौबुंगम दबाई तारे मदुगी डिफिकल्टीज को बट आइना हाइजनिंग मेदि चिंग दसु होजे की ट्रेनिंग से तौदी पोस्टपोन तहन खरे ओके ओना सिदि अंडरस्टैंडिंग अमा दको अखोय पोस्टपोन तहले जे अथवा ना हाइबुकुम ऑर्डर लेबर लेतब दु खंगदे ऑर्डर रु मथक्ति लाकदबनी अदो एसटीओ खंगदे अमा खंगदे अखोय नागा मसेंग मयाम लेबसे द अंडरस्टैंडिंग तौरगा मदु अखोय येथो हनखियबो लुमिना अदुगा नफुना तौबा अदुगा ट्रेनिंग कना चथायबो मफम दु लेते लेबदो अखोय व्हाट्सएप के थ्रू दि अमदे की मदु यारोयबो मयाम गानरी को अदुमाय लाकपनी अदु मणिपुर द याम लाइबक थीबसे होजि यंगो ट्रेनिंग पीरिबा मिसिजु अखोय मसें सोंद मदु यारोय हाइदना प्रोटेस्ट तौबसु अखोय मसें मसी
haukiba matamdasu government asigumase hata silaga ko akhoi machine tawraga moigi apamba aningbuda thumhange habne namna training tawholani sida akhoi thingani akhoi machine khanagani madu thingdare thabak do dum chathagani akhoi na he hairak pase government se mik pandaba adoga nakhong se ta da ba mong da chamana dum lay haukiba matam da ko ILP matam da su mi siba kanda eta mik pantholaga ILP adu ta hojik su mi siba ngai ri bra hojik ti mi he siba kanda afabadi thokani haina di lawgno ba ko adona hojik aina thamjaning badi masigi no NRC no census haibase tha taruk tare ki mamangda chahi amani gi mamangda ko mayam consultative meeting public meeting organized tawraga ha madu lauraga hablaga lakhrabane masida government khangdabra haibo ko aduga ngasigi census so ngasagi akas asigi ta da hawgni habisu so yethokhrabane natra manipur da du yaroina adugi tha taruk tare aduga mamangda kokomina tongan bana asigumba no NRC no census habse yaro haba kanda United Naga Council sum ngasigi nate mamangda endorse to khrabane akhoi su support to habse potu loirena adu ding si government na madu khangdaba saba akhoi gi leader sing na dung yengdaba saba ko ai gi yumda mai chaktringai da chatradi ai gari mai chatradi gari check tawro habagi chappa mong da akhoi se leire haba aduna masidi ngasi Delhi da chalaga khotkani tawgani habase ngarang ban tawram darade adu lakadara si laweba ngarang ban tawra hoji irang kangkhalakpagi mafam kuding mata chakpa yadarabagi ngasi sekmai da yanga popi da tawriba mayam se naga mayam yauraga tawri sidi ko akhoi anakpa mafam dadi adu masidi maitegi khakta nate naga ki khakta oina su chatpa yaroi adu tawda aina haijaningbu pawfamdi masi ban tawraga ngarang sumaina ter kes kapla mi sopa yaure ha kana kan tawba thopa kangkhalapa degi MLA singse Delhi da khoi chake hai bazara ngarang press commission kana tawba jara adubu mamangi du thamlasu 26 hek lakpada NRC se hana panthogadabani census tawba yaroi mikop hana thiba yaroi haibase se so kayana tongan ba maikedi gi langla khola akhoi aisu meeting yawbase phana yamna yaw greba tha taruk mamang se da ko adudi akhoi elected leaders singse government parliament singse masidi ta da bra ne da mi tu udara bra hai question se chauna si de ne bo soi se center da su station be yaroi praja da su yaroi akhoi parliament sarkar se da ko akhoi di blame to butai ado hoje ki training chathari be sing moi mara amarom da laite di du moi di to jabne adu moi ne khang da be ngasi akhoi ima ebel singna se so mayam na praja mayam le khalaga akhoi census se hana tawdringe da masi khandogadamne tawbase kana gi tamakno masi aigi su aigi chai su gi su chorong surong gi su maitei mayam gi naga mayam indigenous mayam manipur praja gi malepa ka se gi tung koina gi tamak mayam gi ni haibase masu praja manipuri ama oina magi thamoi da di phawgadabne adu oiradi karmaina madu sanagani lathokni ase moina su madu thamgadabne heta aidi duty tawbani aidi adu tawde mathakna hairadi yaro haibalom da chakhradi akhoi loina luplane aduna haujiki hairiba marangdu kanano adudi prajana yade hai taradi ngasai ki concern department authority tuna dak order thoraga thama ye thokre si yana sandari ngai da haibagi potu silona akhoi khanna ningai tawriba adu nahandegi deadline pinare adu already government dak koraga wari saraga tawriba concern loop concern kaino singchuda wari du saraga adudi karamba mechanism puthok census se ma ngasai habun NRC no NRC habse NRC habse process ama khakne exactly agi wakhanda NRC se update tawdabe ade implement tawdabe ade haban sunate but NRC se constitutional democratical oiba ko magi migi mafam khara na tawrame akhoi gi manipur da democrat khara na mo haibana 1952 53 di se chanarame tawrame hayaba ko aduna tawba yaba demand haba but aduna adubu ngasi manipur da ngasa ja thobana su panbire adu aina example ama pike cookie jogi MLA ahum leirambado kari gi tara yawba so this is very very doubtful sidi akhoi na pham thoeba how cookie jo MLAs increase from 3 MLAs to this 10 seat sidi akhoi adu maitei di kadai de increase toge naga kadai de increase toge and the population ratio the young bio
1901 51 ko 2001 ki compare to ba kanda mai te su out of the 100 population akhoi Manipur total da 53% do 47 de kum thare ni when 2001 comes Naga na 27 ki 23% kumi Kuki na ngasai haibado 7 point something le rambado 15 point lakh re ne adu de hojik ki handa ki sida mu kya lakh ni adu hojik adu de ki amu documented oiba mayam lairi 1952 53 da Kuki Refugee Association Manipur haiba 1500 families laibado Right. adu handari adu na hojik madu ki thara sing do 1500 families moidi macha su mi tara hina pole haba natra maitei na mi ani ni ahum popagi hina lobo ni Kuki di tara manga tara taru kun phobu popo ai khoi thena yaba ai masamak na urabani go mafamada nupi amana mama amana kun poi ama sigre oja tara mapan le haina mana haibani aba ai mafama chapada 10 years back Okay. this is truth ne adumaina tara gi mathak loi da poyaba tarani thoi popo do 1500 families since 1953 now how many years Asigi 3 lakhs kumbase hojiki Manipur the illegal census se voter se layaba Okay. ras adu de gine abang sa MLA masing hengal adu naga ki MLA sing su tumlaga layaba karimai na naga ki MLA 13 lerega tara da kum khiba Kuki ki MLA na taret manga ahum lebedi tara ka khiba se naga ki hau khiba MLA mamang ki MLA oiramba hojiki MLA oiramba se masi da chatte haba ai scheme ko main logani ko aduga scheme du phamdaraga tampak ta khara taisan gani ko government adu taigani magi tawpham thopu du di tawdaba sigi akhoi da sanari ba ma leiri ba ko Right. sumaina lakpatigi ngarang former chief minister na so haire mayam khangre ko aina haibisna te do record ne 926 villages ko hujik unrecognized leiri hai akhoi na so madu che puthokre hana Right. akhage Kapopi village ta district ta village kaya increase to have abnormal village grow more than 4400 Churachambu da 500 Phejol da Tenopal da more hojiki Chandel da masigi mayam se 926 unrecognized village le haibase phakiro ado handaki census da yauro de kamai tawba sigi difficulties akhoi the challenges ngasagi census imbalance ko aduga legal oidaba aduga demographic threat su mayam leirakpa demographic threat leibatai it is automatically lapata ne raj akhoi na madu da hana chaloi when population is increased then automatically demographic threats should be there natra Right. mi gadai da chakani hoje kampo bi se ai 92 93 da Shillong da lai tamba chap kanda Delhi chap kanda akhoi ka mod bun de gi sena haibane bus tong la chap do khun ama se lapna mi ude ba akhoi kitang mangla halap do kiyeba kebla hoje ti nang chat piro ai last year kuidri Hujik nen ai January February da go irang ek Kuki ge naga do Right. thok tring ai Dimapur ti gi lai ba hoje ti modbung hek hobadegi kampopi hembung yauna ne distance later there is no distance para yumse aroi bini aduga kampopi modbung sadar hisse mi si krik Imphal degi Imphal ka chamane more populous than the Imphal now Yes. only yeng bada bazar se krik gari ga no yumse masa akai no udre ba ko mamang da then this is abnormal Yes. Sigumba mayam laibani na masidigi no NRC no census okay census to no haibanate but census to todringe da masagi illegal immigrant census mayam ko waiva yobodo madu hana justified hai tarene modified hai da rectified hai da to thopio haibani adu mechanism ma thibutai na hoji government ga adu tawra government na cabinet na phare adu di census se matam khara hol toram se aduga hairi ba illegal immigrants se kaya changlapa 90 admai tawbai se akhoi hana madu thabak khara lokhat se aduga ma se akhoi deport taw se adugu madu thamlam se haiba taradi that kind of also the same NRC natra kadai de yaroi da ba adu tha taruk langlaga khollaga tawraga government pairi basina tumina laira saraga ngarang Iran thokpo hore ban dhana tawbo hore ra kanda ngasi Delhi da chale hai se Delhi chala gari puraga da bano that's nothing I ude but sidi cabinet na masi Manipur prajana yadare adu cabinet na before census ta akoi some step local kani haiba cabinet am proof tawraga assembly am pass tawra thara kanda process taw da bane ba Atu bo hairi bo mayam sing asisu already loi theng hai tare
everything tang tara tere ki mama August ki tang tara tere ki mamang da tawgada ba thabak mayam singni adu hujik tang tara tere lan chalaga tang tara mapan yorokanda Delhi de chalaga kari wari sanagaduri no adu ga cherak sida tang tara tere tege ngasi phawse leptna koi self enumeration ki website si portal si down chalali si intentionally down chalali bra koi ki agitation miyam gi irang si gi mong yengi bra irang si ketang sa pharak taragadi ngase self enumeration si tahodra ga su Manipur gi self enumeration online da tahodra ga su September tang amadagi na September gi tang kunthra ma thoi phawse Manipur gi oina ko schedule toroga thamgra bani house listing door to door chalaga house listing tawna ba maduda mai onjal la bajala servers intentionally down chala ba kaino da tang August ki tang ani dagina August ki tang tara ga taruk phawbasi Assam gi oina self enumeration tawnu gi tamta hairi ba same website sida aisa na chamu matam da hairi website si operational oi heta do tang tara treta he kai ongan madagi check to matam da masi operational oi dre so intentional design ama yaubra ro tang September gi hujik self enumeration si it's not the target of the government now the target has been shifted to September ama dena kun tha pha thoi phawra pangtho ko thabak sit oina tawrogi ana admana changchal labra miyam gi agitation gi mayon si yengi bra have you hom ne do mayon si hana cancel pm ni haying dagi koi education electricity health amadi water supply na tra to pa government ga offices ma'am center as well as state ke loina ma boycott taroni hai bagi jeb de gi kongjang ju lam thok re tar ja aru targadi numit tara mangani gi window period se self enumeration se masi self enumeration se tawba ya handana miyam da ketang thaja bampi ba tawdre to koi Manipur gi di adune kem pakhalo no hai bagi adum ba monga ma tawraga tang amadagi thalauna khoi gi ka hetar house door to door house listing se tawba to ribra have gi chingna budone tar hojise loi thengabra karigumba census pawde defer to bokti yabo mali adu NRC to ge khoge have targa su natar decision lawge assembly dagi to assembly se tangani di hongni hai tangani du di tang amadagi already door to door house listing hogi dore loina mak thengabra have homdone house ta anirak decision se lawgi bulere hojik kari tawraga di hojik Delhi daga chali si mase kyam kana ge dur ge hanagi chief minister en biren sangarang da lagi ngari ngasi sali sina political gi uttabi atbagi sali bene habigi mayam gi narrative amasule kamai yeng biweza sigista sena koi karasu complex oi bhai tar center state relations da koina ngasa athobu hai ki koi assembly resolution lo wai ji it's just an opinion koi assembly the bill lam thagala bill pass or gadi law la kani ko assembly resolution Nagaland government na assembly na aspal authority and resolution ani authority again ngam dalena just an opinion high pol hai duga ai na Indian canon hoi nena kan saluga bill passer ho bill sem ho su governor ge sen yago don governor hold out tham yae hold out president ge sen lo hi mai dor ga moina evidence sam phraga namsa 3 bill to one nam thangri na mai bill lo intro se bill is na law ge process ne duga assembly resolution je hoi yaning de have phone go adane dugi aduna adugi binding dem kan chaun le taba adu pon aduna khoina sida center da su haibam jange hoi sida khoi convincing le haiba se khoi sida to bura kai rakani kona irang tholo kani na tarana khoi gi process da khoi hana khoi pa import phangoi haibasi yam make sen khangan bam jange aduna na khoina center hai khoi yaro hai su mu ya double khoi state ga gi Indian gi state gi center state relationship da agai umna center na kanam harap kan da state na mukta nei bise this is article 365 namely says the adu le ragre kan si center na pr tham ya article 365 this is na ga invoked article 356 and president rule tham adana akhoin tung han yang kan da ma ga se khoi biometric ma'am changkhel kan se biometric record tham do ne hana center gi order la ke na process adu la kan da mizoram to ro en han mu omne mu kan da last year ro mo so to ro ni to chakhri do si post le khoina si yang kan da khoi gi constitution ba to na law gi process sum chala ga di center na haibis khoina muk pasi jo khoina hana negotiate toroga yaro to gumsian haibu do am the muk pasi ya do posu ga le ko si posu le ba dan khala si complex oyo pose adu ga khoi gi sida thoi bisi toxinary da haibu de khoi again anticipation or mse or do se adu ga oiram ba du de yam kana di haji to sida khoi ga sida khoi enumeration to de ba training to posing ji ya ja kan se kana enumeration to do haibu ums la kani adu ma thakta haji ki education to sida hen cancel ko posu la ga do le na sigi khanjana se soina center su le moni khani sigi information loi phang moni phang da sumoina kamai to do no hai cancel mo sa answer am le ta bagi ba NRC to kan se NRC si heta khurak to ya posunate asam gi yang kan se khoi na 2013 de horoga 19 na lori jahi taruk chang do rina adu mo ta su khoi gi NRC to kan se su khoi na hajri lai hai ba
तो कांसिदा अखोई अभिषेक साना लाइक मी किने नो मैन्स लैंड आई ने रिव्यू तो होपो ने निसंग हाई अदो तो कांसिदा सेज थोरो पे अब consequence हम ले दियो अखोई ने सुमदा हाइबा अखोई ने ताली कांगु मरसु कल द बया याव चांस मिते मरसु नागा मरसु मागी डॉक्यूमेंट में सुद्रगदी यावरो दोने याव त कांजा मुसे सिन तो दोरे है पुला कनी केनो अदि प्रिपरेशन ने हम या अदमसु याम जंग है तो मोय लीगसी डॉक्यूमेंट आई जी टैक्स हिरी ब्रा आई इसिंग बिल दिबा क्याम कुइरे सिमेम जी कान सही क्या सोरे सही महम न ले है महम दि बिल पिर बका सो ये का सदा चांदन न याव कान से चल रो आइना अमन है दाई आदे ले जरे ना इपाई पुस ले है नि यारो डॉक्यूमेंट ले ब्रा है कान से दी चना तो याव कान अदु कितन चेक लो फे एना से है कान से हान की प्रिपरेशन खरा अखोई हाना ले जब कांबु हिंसे की दी अखोई आइडेंटिटी से अदु नो इदु नै से आधार कार्ड यारो म है के इंडियन पासपोर्ट हो यारो इना हनक तसु का लाउटु इदना पासपोर्ट हो का सिटीजनशिप प्रूफ दे मारे आइडेंटिटी प्रूफ ने है इदना कॉन्ट्रीब्यूट स्टोक ना अदु ला कान से अखोइना मोय लीगसी डॉक्यूमेंट में करी नो काइसे कोई चपचा खंगदोगा मैम से कैंपेन तो मुनरगा सी में अखोई पाई भी आखै दि पाई होर सी अइना से सम कान से ही 45 से बिल थे अरे मां का थे में ही ना अखोई 1951 है 51 से कना थी है कान से दी अदि प्रूफ तो वर्क तो ने अदा या सा हाइजे लाइक अभिषेक शाहगी लाइक से सुमा मोई ये से 19 लाख से खंद्रगा असम से 19 लाख से मन से 2 लाख से असमीज ने असमीज को मोई खंदो यावर ने अदु 6 लाख से मैना हाई एनआरसी टारगेट तो असम की टारगेट तो इसी मुस्लिम बांग्लादेश लाख में खलमिना अरे द बंगाली हिंदू लाख तरुक में यावर ने असि मर से तमो याम चाउन थुए बदन हजगी गेम तो डिपोर्टेशन तो गम देम तो गम हाना के दोखरे ओ खंग लेसिना सि मैम से कोई कुम स्टडी तो होम चंग कोइना घर तो कांसिदा अदुगा अखोइना येंग कांसिदा हाई हाइब्रिड चुमनि याम चुमे के अखोइना इलीगल इमिग्रेंट क्या हमने इसमें खंडो को जब जान खंगे अदुगा आई याम कन ब्रॉड ब्रश हाई हाई बसी मैम लोइन म अखोइ लेसिदा कम्युनिटी में हमसे सेक ताना सेकाइन नबई पोत तादनबा अदुम इलीगल इमिग्रेंट हाइबन कम्युनिटी का पंदबिदाबा अदुगा साइगी सुम हाइयें कांसिदा अखोइगी यें कांसिदा अखोइ प्रोग्रेस ने हाना ट्राइब सिम को लेमसे अखोइगी इंसेंटिव स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस दा एसटी हम कुमापन लाउथे अरे खै ये खलेना कुमापन लाउथोगा ए ट्राइब सी एसटी याहोद्रे हेरोने समय म सिमटी नि का मचा ट्राइब चाम ले कान से याहोद्रे कान से ए सी अदुइदी अयाव मे होरगे ना का पार्टी यावनि खंदे गुइती यावनि खनो तो अरे बंदा थादो चंग बदुना हेगला कान से खोइ हाय कान से मी मसिंग हेगल मंदबि दा हाना लेजनबा अतो ट्राइब मचा लेजन जो मोइसु हाइगी फैसिलिटी फंगनबा अमगा आइडेंटिफाई तो होरपोसी असिपोज खरे यावरंग ने सम यावै खंगे तो हाना से अतो ट्राइब सागे हाइदारे सागे हाइगद्रा क्लान हाइगद्रा अतो पदो एरमदु अदु असम तो होरसि दि हाइगी एसडी फैसिलिटी फंगन माइ तो सी पोजिशन यावने सम सिगा से कोइ कुपना स्टडी तो कान से कोइ इनोमिनेशन से जुमने यता कोइना मिंगा त सपन तबिदा मनु ले पोर डायनामिक मैम करी नो हाइ का सला अहेन बसर ग्रुप दि फारे हेल्प स यारोय सिरिजा कोइगी असाय असांग हाइ माइना कोइगी पावर स्ट्रक्चर से खेनर कदोइनी मी मसिंग हेंगल का कोइ डेमोक्रेसी दे मी मसिंग ना दे पावर से डिटरमाइन तौरिना मी मसिंग से कोइ मी यामना तमिना कॉन्स्टिट्यूशन द मी लिसिंग होंगे हेगे कांदा मागी से पावर डायनामिक पूरा 100% ओन की चांस ले वोट का अमा का के है अखोइना मपानी कांसर मी लिसिंग हेंगल के दोरगे हाइ पोसदा अखोइ मी लिसिंग कॉन्स्टिट्यूशन दा मी लिसिंग हेंगल पाइसी समाय कांस अखोइगी टेक्नोपोल दा लिसिंग हेंगल है मरी हेंगल है रोने मपानी के लिसिंग मरी हेंगल के दोरगे दि नुदी प्लेन पाइ से अदुगी मजिद फ्रैक्शन में जाम दोरे मनि का मयाम यामना कुपनो ओरंगने सम अखोइ कान अखोइ याम चाविदा सिमयाम से अखोइ म्याम खंगनम चंगी अखोइ यामना यादा सो लाख बांग्लादेश तो मा हिजल को नत्रगसु अखोइ जे कितeng हिजल का ओनसल का सिदा ओल है प्रोफाइल ओल है सांगसु पनबि रहे सही अदु 1972 अखोइ स्टेटहुड फंग मतों ने यंगा सरेडी स्टेटहुड फंगान सिदा गन कुकीजोगी गन कार है 8 कार है नागा 12 कार में हइना दगी प्रोफाइल ओन थे तो 10 लायना अर मथंग दियम को ओन 10 उपलगा चांदेल गानी म पुलअप कनो सखी है सखर गदिको अरो 9 10 9 11 मुले खरनिको कुइन 9 11 अदुगा नागा 9 की पोत लापि हो होले अदन खिता होई सि मचा मसुसी तसेना पॉपुलेशन सिमाना से अंगांग याम पोत हेन को दर खoi थिंग यारोय सिटी ले काम गुसिं सिदा अर्बन पॉपुलेशन नि होनो बि अंगांग से अनि अमा थाको मोय सेम मोय ना खoi तो येना तो थबक तो बुनि kana सेना होदोइनो किंडर गार्डन थमजलंग तो कानसिदा आइना रूरल या ले कानसिदा खoi होमिनरगा लौर चलगा लोइ थबक सुमिनरगा लैबिना अंगांग यामसु
lum homino yaiba na da khoi urban areas like answer di magi se khoi gi livelihood kenar ko ni na angang yam pona de urban area population han ba rural area population chokol ba di hona sa han leiba don urban migration na rural area di urban na haigla ko pole ni si na da khoi na urban area rural haido pali den so na haigla ma ta ne si gi khoi gi pattern si le jaba asi le he na dia asi de khoi gi lu ya roi si ka kanglu na ma cha ko be de khoi ni atop ni hendre ha ka di lu ya roi ba adu ma pan mi haijal price mi chapna yen dia roi ba ni haijal pya de he bu si de thing dia roi adu ga ta sena ai haji adna ja khoi na yengan si da khoi gi chap chap bu ho ga justly haide am chumna sini to lady po film si chapna khang kan si da khoi chai to se ba adu ga khoi gi khoi na ma ya khang ga wa khoi gi kitang on kan si da ya na population kitang hel kan si da khoi gi power profile samdi ole he su khoi chapna ure adu ga sil kan si da khoi na am ga na khoi gi delimitation lak pai pose de su le ga delimitation si khoi se da ta se na loina mak si unreserved si ro magri any manner da delimitation of si ke story down da khoi gi hale kan si da masing hegala ga ai si na own opinion masing ke ma hega ta ga di anyway hegala kan si da belly jo yo ching de hegala ge yo hegala masing si unreserved in terms of ching da su le ra khoi kan pu si unreserved si ni while hel je do me am getting ai sam ko le ka so le ba le kan bu dan lo su reserve hai kan ri da exclusive way reba reserve si o hen da bi da khoi 20 na reserve si ni si ka adu tribe na da tribe na te adu community na te 40 unreserved ni si pattern si le hen si masing hegala su dum sigi se le hen si ha ga do ga amana khoi na hai da yamna kitang soi ba hai se ko da India ki constitution da reservation 50% men hen ya de 50% the ceiling in lehra 50% it should be lower than 50% but it cannot cross 50% high lena the Manipur is the curriculum deal misna so maximum is 30 lakh reservation challenge here so reservation si the idea hai de sai mai na ukhul gi se ani su dore hero ne ama hingale de mari unreserved seat hen bazum aduga ta senam ka brin ta khul ka ja kini adu su kai de unreserved in lehra gi mayam da si de khoi song chang ya ro hai so adu hai khar kan di yen ne hai da khoi gi delimitation yani de ka hai bo yam jang thole voice thole je se sa khoi na values da delimitation da si hingala ko da ka di yen ngai lo district kai do ko so Imphal west land Imphal north Imphal south kai do se ka am yen ngai lo ga no da se sa sai gi exclusive way pos yaw de ba mai ta da di ultimately loin mo mai o mi nar diam phare yaad ringe de su sai gi reservation si di masing ji ha ne limited magi ceiling si ta tham khana tamatu na any number of products to have si or ge khoi am si energy ka phani khale okay atop la atop ujiki NRC ki process ama NRC tor matung da census to bi have ne dna ujik pukti tor ku ya ba census defer tor matung ye tarak pa CR PPM di udo hapet urga su NRC ki process di am sang ba process ama have asam gi da mayam lo unare adu targa di census to kyam sang na thengda duri bano andai song thengda re le bi ta have gi wapam dilak pani na adu area tu da ngasai gi center na Manipur NRC ku ma tongning targa su tawdana adum census hana to thoji habi mong da yamna casual oiba process amma da su lakpra kamai thambi ba ta areas asam gi experience de yeng targa di NRC gi result si thok tring da adum delimitation su toki census su toki tobu di ko ani se yakana relate to di natte adu relate to natte hai se certain situation da di amu ani se amaga sai gi obligatory way na rakpa haigadra le meyam gi movement si da su sai gi animak si ko gi demographic profile gi no si da relate to ko issue oi bani na ade da meyam na dum hai bane ko maram di kai no da ko gi NRC torok tar ga di ko bezier ma set torok do ni adu gi bezier do retrospective effect on pi do ne ba ada no matter what na si any form of nangi head count to na mi anyone citizen one graduate electoral role la chan ga su sai NRC gi ma gi pira ka do ba ma gi fil asam gi do ta ga mapan surom to ne adu maina ko gi su ma gi legacy data ama set to na gi ma gi different criteria features me am sema ka do ni na adu sema ta 51 gi behavior do lo trace to ka do ne ba adu to mo ta ngana na chang ko sing du na trace to ya ro do po na lai ni na dum retrospective effect pi ra ga hana da gi changjal laga sidai de election gi ba mayam se si ju lo na ma adum ko gi check ti to do ni adu bo hojik sidai da ko da luri sidi ko gi state
state ka people ga gi marakta distrust ma yam sangna koi sum lerak ki bagi ama lei base issue sip tawra tawra ga nga ki yare ga follow up taw gi da bagi even commitment je pi ga koi gi fulfill taw ta bagi adu yam bad precedent sam lei am sangna lei re basi di hoji koi gi sida tawri issue sai foreigners issue hai se 1980s da agreement lei 94 da lei natra then adu matung da koi ILP matam da su muk hoi myam movement nama citizenship amendment bill gi matang lo khom yam tawduna muk tawi natra sumaina tawroga lakma tam sidesda only ILP gi sida khakta ne ba koina khitang achievement nama lakre se adu mamang gi lai agreement government ga tawna ba MOU mayam se amata khoi gi mai pak da bagi thaw on thorok da bagi mayam da thajama mang poram lai bani na state people na rely taw da ba adagi state sina su people oriented oi da ba Delhi oriented oi ba right Delhi oriented oi ba state government oi na taw ba koi jilai se koi gi lamji gi mai voter oriented people oriented oi da ba aduna su ayam ba issue se thokune na idi almai lowe ba Assam gi case ko haijage ba ko Assam da moina NRC taw manung sides da anomalies khara moina puthoe ba especially na hane khoi gi state na tawga seminar gi population commission na sin budo ada Assam gi matam du da moi gi NRC gi kano chief kano oiram banu pa se director haiba kon mai ma do mana magi presentation du da ga ina loho bune mana hai se madada da khoi gi re-verification tawna na ba somewhere 30,791 identify tawe ba adu do re-verification tawma tam da only 107 persons found to be eligible okay attention loina adu kamai to ino na moina madu do mu review to ga thi ga chi da ngasai gi hojik la khadu chi adu case to la khadu ne khoi do ngasai gi kamai to ga kan da khoi gi Bengali Muslim official na ngasai gi adagi chang bu kangu se mana verify to gon thousand bo eram okay ali self verify to thon bai ta aina ai mi pusan ba adugi potse tawle ram bane amai tawdagi adu potu torokan da kona correct torokan da ekoi gi mi lising taret ka samni futaruna ekoi gi ineligible oire adu akomba gi keno du musem do mai tawe ada moi official sing se samna adu je koina census tore adegi din self enumeration torani ade enumerator me am chalani ada hairiba ekoi gi sensitive oiba jaga sing yes area sing sida operate tawdoriba verify tawdoriba chatori mi sing do moi same for people do oiraga di moi masen do verify tawna ne adi tardi sagi genuine oiba potu di puthong amaro ba soibu de gram puthoro ba ada adu ai sana verify tawba adu ai bu pusale bi pa do no ai officer oina mana mu verify verification tawdi wari do dum loire ne do na tra adi ai na question paper yeng do bi pa do ai ga paw phang na di aina sui da so si da pisala mata ma kun pi da thadora ne hajari ba al pasun tawrai first class power na tra adu I process tu torpa ya bagi poram lai se Manipur gi huji lai ba law and order gi situation si da ngasai gi inter ekoi gi check and balance tong na bagi koi gi state ki magi officials mayam se si marak sides da koi chap chana transparent and work to we environment sune leite aduna ngasai gi ngai ras na hai ba farjol dari tawre adu to moi thwa yauni moi thu na toksalinge mamang du su koi more rong gi su smai tawduna nang SIR to mo tam da chi hangmani du to na WhatsApp ta viral oiraktana adu war passing du smai tanara ga semo ga bani adu semu da themu na moi mase advisory to na rei du ne ba adna sigi koi gi hana da gi su Aadhaar da koi gi koi gi kano toksan ba koi kari hare nangi semjin sajalaga fake document toroga lawsal ba khosal ba myam pha banan pha ba thodok myam lei hrena ara adugi situation myam se leiba se hoji leiba law and order Manipur gi law and order si yeng matam da yade aduna madugi verification process ida su yam choba ekoi gi loophole sama leina na bagi machak si lam leiba ara masi hastily tongna na maram su leita ba maram di keno da until and unless normalcy ma laktraga di mamang da su every decadal magi census ro matam da census pangthok ki da state mayam gi history loi lei natra 51 dagi dum 81 91 bu loi lei hai tar adumai tawgi na koi gi sidis da su what is the urgency moina haiba nang welfare scheme ya du gi policy matter du di 11 du dagi projection na pira ga du di swai da oiram bi are har ga dum statistics ki magi design of magi ma lei je dum projection nam pije lei je ba dum adu dum tor ga dum to bu ka shu na te ba ko adu na ka shu yam henan but akoi da problem la isi di kai no da sai gi immigrant population na dominant option kanda ekoi political space economic space military leiba issue bo option lakwa then ekoi socio cultural amade ekoi
environmental security ki pon amada laiba impact me amse machine be khoi kan because that is the future Yes. adu akoi political space da changjalak pasi kwai de hena dangerous oi pon hai adu ta ni khale raga di sigi pattern sigi pattern is sumcha ki ta raga di at certain point of time maybe after 2 or 3 decades akoi gi laiba sigi law makers sing si mitop na oina control to raga akoi indigenous population ina moi mercy de hingbagi adu gi situation ma flip to raga tripura daga to rismain to gi ni haibagi poto adu gi poto gi insecurities to never say masi India government resolve to we talk tabra and Manipur government masi mogi priorities oina tamam talk tabra haibu hang do news like Okay, state government ge priority oyum thoye du state government ge narrative si kaino hai matamda hujik si akoi Manipuri miyam na pambadu koi legang na pambi aduni NRC hana tawba census ko na tawba haibasi state ki so apa mani miyam na pambi si samani kaino lengak sina same lengak sina August ki tang Mari 2022 da already NRC to big decision logre adu makata buta 2024 gi March ki tang amada so muka reaffirm tawre NRC to wana aduna lega ki apam badi NRC to bo pam baduni he na sumaina phongdo gi madu gi makata rak poina miyam irang horaba kanje da ngarang si decision lorga ngasi si kui team mama haibata re lenga ki MLA sing yawba party gi sumi yawba du team mama Delhi da tharaga takshan gani hari masi ki takshan bajana karai phawba fruitful oibangam godage habi yam chaw hang dunedra lenga na miyam na sali lenga miyam everyone is in the same board and hari si masi uja sang kamai tami be mayam se punna lenga sumiyam se same board le rega dinga si kongjeng jisen sang gitra haibo hum duni kwai thambe dune phap tamina ba ma change lengak na tonga na heta ma chapa praja na tonga na heta chapa praja na apamba do lengak na karino khangdara akhoi maseng dum kaino confront tawna bo mong da dum chatlaga matam se heta thenthokpa lenthokpa hore mi simina yaure kan da government na madu lengak na madu da kaino ma consider tawba khotpa se ngasai de fact to se akhoi ki Manipur da practice tawba se kui khreaba aduga mapana hairaga yaba mapana yes haidradi yadaba amakha state na akhoi ki people sing na state lengak sina akhoi ki on the future ki khalaga masi loda baya da ba ki own wisdom da in the akhoi ki rich akhoi ki state ki interest da decision law bo se ngasi phobo na u de amakha center na toro hairaga yaba center na togunu hairaga adugi lom da chatpa adu ding sai state se government se maming da oiba ueba example akhoi ki mamang da citizen amendment bill haiba tare go ILP haiba tare go khagi center na yagera yarora whatever ojaraj akhoi je lengak amani akhoi je kingdom amani akhoi je state amani akhoi je peoples amani akhoi je tribe ama community amal hingli bani so whatever any agenda or issue or wishes ko people singi kaino duna mafam adugi people singna state adugi people na akhoi si pame akhoi de si chakani haina law decision do madu da chakadabane ba adu that is our right akhoi adu da chate haba sentana yaraga di tawgani yadraga di tawro haina chakhradi then akhoi sibu taibum panda hingba yar tha leri bro aduga akhoi gi lengak si leri bro mai khalya da Mizoram da mayam lokhat pudu akhoi uda bro sentana tabi da amane sai tamo na di haire go hoi afas pa gi kaino ga issue ga si kitang di tonga leba sidi afas pa gi sidi tongan ba issue amane sidi magi limitation labor pot ne haba duration lang thoka daba but yabe ya daba ya state na topum thopu du tobu tab ne natra adu gi pot ne haba adu aina example am kha pi ge haba phare ne akhoi se adu da tawgani ha adu ti Manipur da 2021 da 2003 da akhoi gi all India gi waina kaina tobu da Jammu Kashmir yauraga delimitation ama order thoki haba but tawki de haba karmaina defer tawki due to law and order Patabagi go law and order da taisalaga delimitation nama adjustment tawbu kanda madu defer tawkieba ngasi phobu da tawdeba ko tawdeba adu already ngasi census gi all India gi waigera oiroidra why not chamana na Manipur gi tama oina ko masi kari gi defer tawbu ngamloidaba adu akhoi adu comparison chapatai adu akhoi na haibadi state ki interest state ki apamba state ki decision haibadi amal lebatai natana state ki decision apamba puna makto madu mohina yade adurom da chakhrade Meghalaya da chief minister na tothopai khoi ui Mizoram da chief minister na lothopai khoi mayam uri ko khoi Manipur da yade ya example amma piba da Mizoram da mamang chief minister duna
Manipur the chief secretary say sorry Mizoram da Mizogi loan khangba thamgadabani hain haibanga mena thamsu thamena sididi karino hojik chief secretary su mayang DGP su mayang home commissioner su loina mapangi kana yauge ala akhoi police akhoi kaino mata interest people's ki akhoi sentiment kana mata khanbidre abo mapangi IS oigera IGP DGP IPS oigera lakpaji Manipur ki issue se moi khangadro aduna sigi census or whatever sigi order thopa khopadi ngasai commissioner ne IS ne haidana Manipur ki issue khangaba mi aduna heta paperwork file work ta tawn leire abo akhoi na pambade adu nate abo hoji debate tawn na se abo mokoi sigi history si khanglo mo abo Manipur se 19 kaya da ning khang tamna parliament India da 19 kaya da yawe ko Manipur ki history moi khang de abo moi the only center na order toba instruction toba do madu ki file process toba ne abo so Manipur se as a part of India where so Manipur se state amani and rule governed by the Manipur people Manipur ki hoje minister MLA se da mapang ki mi yaw ribro ne no kana su yaw de adol di Manipur ki people wish ta Manipur ki people interest the decision law roi dro ado ngasai ki oi ba ya oi da ba ya adu ada khang de akhoi ki pandam di intentionally se na haiba kanda ngasai na haire na thobo na so haire na akhoi ki pandam di NRC togera tauredra but illegal immigration illegal electoral labor sing census the yob sing je masi justify to butai rectify to butai masi senthok boya masi chumthok da boya de haibegi intention ne natra ja thoba amarom sen haibedi so that adu already NRC gi mong da akhoi mechanism mu puthok boya ina right go if it is difficult to implement then let us find out some mechanism way of this to solve the this NRC problem which is demand by the Manipur people natra adu lay haba but why government is still silent because but no NRC no census hypercity for the last many years peoples are demanding and protesting go asida loina naga maite yauna tawra khare haba aduga sense ngasai haire amal loisalage 23 da 24 da correspondent tawbai cabinet assembly tawbagi adagi lakbagi leire yes madu tawramba yai asi continue tawbai yai maram di census di 25 da 26 da order thopani moi mamang du na census ki deadline pidringe da thopawane na now after census to tawrani haibani na madu the cabinet ki decision amal labor ta haveni da ja ko aduna mingon da akhoi ki publishing the blunder topic no bluff topic no propaganda topic no misinform topic no see everything kanalai makse cabinet na phajana decision ware bloraga lambi ama thiba yaba lambi lei madu akhoi ki leadership seso singa phajana phamina ra kanda chumna nahan Imphal classic renda ha o consultation tawre adu gunna taba Sidi kok thadaraga committee ama semlaga ko CSO ki committee ama represent mayam loina naga maite yauna ado government gi degi semna su paiba ngamoi some MLA sing committee aduga officer khandolaga thama gumba akhoi homework tawdabani okay ko thama gumba homework tawdabani karamba way karamba means ta mechanism da akhoi masi solve tawsira to Manipur na naga indigenous maite na naga na pambadi illegal immigrant mayam se akhoi ge mikop se de yaukhre handakti madu yahan bignu haibegi intention ne this is truth right bitop yaham gumsi habani aduna September gi tang taruk haitar lali bu hujiksi kusalaktre September gi tang taruk su SIR gi final draft phong to ni aduna electoral roll habatar final roll se phong pu matam da madu su am chauba irang ma jumag lai du ne hatar mi mayam madu da san mangam dawgi problem ching ba du hujik hojik khoi gi census tawgodore hek haibagi notification 2025 da tholok matam da Manipur mi ya Manipur ge tongan civil society organization akhangai mayam sing asina already masi phongdo ga lei rabani khoi NRC se hana taw mathau tagani khoi gi census se laktringai da haidana aduna census handa ki census am sati ba census odne si matung da delimitation laktoni aduga 2026 fawa freeze tawra lei ba adum laba assembly gi amde lok sabha gi sit na singmo mayam singa se de freeze tawra ga masing hekal pokol ko mayam leibni na handa ki census amna marwoi maram do si ki census ki mamang da mitop khandho mathau dai ha basi mayam ma hire ga lei gre tare I am completely running out of time adu atho kenam point ma thaminu male atho when NRC hired say we already had a precedence yes Assam da already ready made instrument nam lai in order to check masai gi continuous ekoi gi
illegal immigration gi magi kano ma lakhi base si je koina check and balance tawna na ba retrospective effect am piraga identify tawna na ba detect taw thona na gi only feasible music India gi constitution gi framework sigi manung da viable loi ba instrument ama haire gadi NRC si natana hujibogi wena da topa da di kya kan leitaba adun Assam da so already madu execute taw gi law ma lejar khabni na adu gi du da gi koina dum tawbu na hena mayam da convenient oi bani na NRC sina magi kwadi hena ke no ya hena highway one duga purpose ti saigi continuous ekoi unchecked population nama over the several decades lakhi basi masi identify to what detect to thona na bagi process tu ne okay adubo lori wafam de hojik census ke matam pumna mak lep khre manipur ge lep khre adubo masi delay to biu defer to biu bagi demand su mayam legre madu tarokter bisida hojik census ke matam yosol matam masida hojik ti NRC gi demand amazu laibnina NRC hana tauba adugo census defer tauba hai basi kadai phau lenga na seriously logo doribno lenga miam changse leba khongjang si uraga hojekpugi oina di self enumeration digital portal da chalaga se.census.gov.in da changaga miam na tauba yaramba dum laba enumeration self enumeration du ko house list gi part amoina madu yahan dana thami masi yahan dana thami basi masi maram chari bra all India gi every state union territory me amdadi self enumeration se loi halaga Manipur da yahandra banina masi yahandri si gi maning da miyam gi ihau miyam na pam bisi khara serve torgani haina su yengadori bra yengoi dori bra hairiba mayam singa se lakadro ni mir khar sing da loi unfold torkaduni du bulenga na man lohom to bata singa dudi am thengos thengna hujikti akan ba step ama lenga ki maike de state lenga ki maike de lorga center da khangan ba du ka center na su state ki miyam gi interest ta thapak torpama thau tagani madumani Manipur miyam na ngairi so habi gi no sen sigi the Manipur files ki edition se mata shal chinjering sigi edition su mapung phan be damak ta panel so mo por wisna mukan tha so poncheri leonard yang be pono musa ro se tha so poncheri kurumjeri